dipukul dia. Dipukul dia. Dipukul ya. Dipukul dia. Woi, pakai celurit. Siapa? Enggak pakai. Itu. Yang mana? Supir taksinya pakai celurit. Bukan. Pakai gagang kunci. Gagang kunci. Kunci roda. Ih. Widih, hebat. Nah, Gagang kunci roda. pakai gagang kunci roda dia gara-gara Taksi apa ini? taksi apa nih? Atau ada banyak. Oh. Habis lawan dia. Tak. Jadi gabungan jangan lewat. Akibat ini menghindar ya inilah jangan suka menghindar.